Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Muri Kenya ibiganiro bigamije kubonera umuti wa burundu ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari biteganijwe gutangira ejo kuwa mbere, n'ubu ntibyari byatangira hagati y'ababitumiwemo. Inyeshyamba z'abarundi zo mu mutwe wa FNL ziri ku butaka bwa Kongo ziyobowe na Aloise Nzabampema zirahakana ibyavuzwe n'igisirikare cya Kongo ko gifatanije n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bw'icyo gihugu kishe 40 muri izo nyeshyamba. Igitero carabaye cyamaze iminsi ibiri, ivyo bariko barabesha ngo bishe ngo bagwanye 40 ni kinyoma cyambaye ishenyo, ahubwo amabi babonye ngirango nayimbo yaboneye ku mugezi. Mu Rwanda urukiko rwatangiye kumva aho kwiregura kw'abagabo batandatu bahoze mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ukaba ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barashinjwa ibyaha birimo iterabwoba. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa kabiri itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere kuyerekeranya n'igihugu cya Ukraine. Umuryango wo gutabarana uhuriweho n'Uburayi, Amerika na Canada wa OTAN wijeje igihugu cya Ukraine kugiha izindi ntwaro no kugifasha mu gusana ibikorwa remezo bitanga ingufu z'umuriro byangijwe n'Uburusiya. Mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bigize uwo muryango muri Rumania, umunyamabanga mukuru wawo Jens Stoltenberg yashinje Perezida Putin gukoresha ibihe by'ubukonje bya hiver cyangwa se winter nk'intwaro yo mu ntambara ku baturage ba Ukraine. Yashimangiye ko OTAN itazagabanya inkunga iha Kiev. Ukraine yasobanuye ku buryo bugaragara ko ikeneye cyane intwaro zo kwirinda ibitero byo mu kirere zo guhagarika ibisasu bya misile by'Uburusiya mbere yuko byangiza ibikorwa remezo byayo. Reka noneho twerekeze muri Kenya, aho ibiganiro bigamije kubonera umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari biteganijwe gutangira ku munsi w'ejo kuwa mbere nyuma saa 6. N'ubu ntabwo byari byatangira hagati y'ababitumiwemo, n'ubwo byatangijwe ku mugaragaro ejo nyuma y'umuhango wo kubitangiza ku mugaragaro witabiriwe na Perezida wa Kenya William Ruto, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, naho Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Yoweri Museveni wa Uganda na Tshisekedi wa Kongo bakawitabira bakoresheje ikoranabuhanga ry'iyakure rya video. Ibiganiro byahise bitangira kubera ko hari intumwa zirenga 80 zari zitarahagera. Abayoboye ibyo biganiro bavuze ko byatewe no kubura indege. Izo ntumwa zageze i Nairobi uyu munsi. Mugenzi wanjye yake muhawe nayo ukurikirana ibyo biganiro navuga nayo mu kanya kashize atangira ambwira intumwa zahageze uyu munsi izarizo. Intumwa zahageze uyu munsi ni intumwa zivuye mu ntara ya Sud Kivu hamwe n'intara ya Maniema. Ndetse asanga abandi kuko ku rutonde abategeza kwitaba ibiganiro barenga 200. Izo ntumwa tuho turavuga zitari zashoboye gushika ku gihe zirenga 80. Urumva ni hagufi igice, birumvikana yuko naho nyene bitari gukunda ko batangura bari gihagwe. Ikibikira umuntu yokwisa nuko n'ubwa mbere zije muri bino biganiro kubera muri Nairobi ya mbere n'iya kabiri siho bari bari. Ubundi bino biganiro byari biteganijwe ko birangira kuwa gatandatu itariki ya 3 z'ukwezi gutaha kwa 12, ariko bimaze gukererwaho iminsi 2. Ese hari cyatangajwe kuri iyi gahunda?
twabajije abo mu biro by'abahuza ntaco bashoboye kuvuga, ariko izo ntumwa zishitse bagize akanama gatoyi bavuga yuko ibiganiro bizoca bibandanye ejo, ko bashitse uyu munsi ku muhingamo, ntaco barashobora kuvuga gushika ubu rero ku vyerekeye nimba bazokongereza iminsi, nimba bazofata ikirangamisi bakacegeranya ku buryo ivyo bari kwiga muri iyi minsi yose bija muri iyo minsi isigaye, gushika ubu nta nyishu baratanga. Siriake Muhawe nayo tukiri ku makuru yerekeranye na Kongo, inyeshyamba z'abarundi zo mu mutwe wa FNL ziri ku butaka bwa Kongo ziyobowe na Aloyize Nzabampema zirahakana ibyavuzwe mu makuru yacu y'ejo n'igisirikare cya Kongo ko gifatanije n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bw'icyo gihugu zagabye mu mpera z'icyumweru gishize igitero kuri izo nyeshyamba mu ntara ya Kivu kikicamo 40. Uburundi ni kimwe mu bihugu biri mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba bimaze kohereza ingabo muri Kongo mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Navuganye n'umuvugizi w'inyeshyamba za FNL ziri muri Kongo, Isidore Nibizi, watangiye ambwira uko bo basobanura uko ibintu byagenze. Igitero carabaye cyamaze iminsi ibiri, ivyo bariko barabesha ngo bishe ngo bagwanye 40 ni kinyoma cambaye ishenyo, ahubwo amabi babonye ngirango nayo imbo yaboneye ku mugezi. None hapfuye abantu banyu bangahe? Barabuze abantu batatu, abantu batanu barakomereka, ariko bo bapfuye benshi kuko twarabyirutse ko ibiziga birabananira gutwara. Aho niho babwira yuko ku munsi wa gatanu hapfuye abarenga 30, hanyuma ku munsi wa gatandatu naho hapfuye abarenga 25, hanyuma kandi dufata n'ibigwanisho byinshi cyane gose. None abo bantu ko ari benshi mwabashyinguye hehe bari he? Bamwe babirukana tubabona, hama ibindi biziga byagumye ngaho nyene, bonyene nibo baje mu nyuma baraje kubitora. Igisirikare cya Kongo kivuga ko iki gitero cyabaye ku kirindiro cya FNL gitanga amategeko kikanabikwamo ibikoresho mu misozi irebana Bumbi muri segiteri ya Itombwe, kandi ko aho ngaho igisirikare cya Kongo gifatanije n'ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo cyahabirukanye mukiruka mukajya mu ishyamba. None iki gitero muvuga cyabereye aho ngaho cyangwa cyabereye ahandi? Ibyo bariko baravuga ico ni kinyoma cambaye ishenyo. Ingabo za FNL ntizigeze ziva mu ikambi aho ziri, nuno munsi niho ziri, ahubwo mubaze FARDC uno munsi ahiri. Ko FARDC mwebwe muri aho ngaho hitwa na Bumbi niho FNL ikiri, ntiyigeze ihava. Ntabwo mwakwiriye imishwaro ngo mujye mu ishyamba rya Itombwe nkuko igisirikare cya Kongo kibivuga? Ico ni kinyoma cambaye ishenyo, ahubwo mubaze FARDC uno munsi iyo bari barahunze barataye baromoka. Uno munsi hasigaye abarundi gusa. Ikibazo nuko murimo murwanira muri Kongo, kuki mutaya kurwanira mu Burundi? Twe mu Burundi baniyo, muri Kongo niko ariho turonka arabikayema ibikoresho. Umutwe wa FNL uri mu mitwe ikomoka hanze ya Kongo iherutse guhabwa iminsi ntarengwa n'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Rwanda mu cyumweru gishize yo kuba imaze gusubira aho ikomoka. Uzataha? Ivyo bariko baravuga ivyo ni decision zabo, aho bavuga ngo tutakumviriza amategeko yabo. Erega twasa amategeko yabo kuva kera, nta na kimwe bitubariye bijya bari ko baradecida. None ivyo turiko turagwana, turiko turagwana na FARDC, ndiko turagwana n'abarundi. Nibaze no gutugwane, nibagombe baze bose yase yose tuzoyigwanya kandi tuzoyitsinda, ntitubatinya. Akandi kabazo najya mbabaze, ayo makuru yose umaze kumpa yuko imirwano yagenze naho muhagaze naho muri, muyabona gute ko ndeba iyi nimero tuvuganiraho ari mu gihugu cya Buraya? Kubaho turi mu gihugu cya Buraya ibyo ni bisanzwe. Uno munsi bera nuzeye technology iteye imbere, umuntu arashobora kurongora abandi ari kuri distance. Ni technology yateye imbere, ntikibuza yuko uri Buraya ushobora kurongora abantu bari muri Kongo, rubangura abantu bari Burundi. Reka tunyarukire gato ku mugabane wa Aziya. Inteko nshinga amategeko yo muri Singapore yemeje umushinga w'itegeko uvanaho itegeko ryagiyeho mu gihe cya gikolonize ribuza imibonano hagati y'abantu b'igitsina kimwe. Ibi byahise byakirwa neza n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko inteko nshinga amategeko yanemeje kandi amahinduka mu itegeko nshinga ashimangira ko kubana ku bashakanye byemewe gusa
hagati y'umugore n'umugabo. Ibi bizagabanya amahirwe ku batinganyi bifuzaga ko bemererwa kubana nk'abashakanye mu mategeko. Muri Singapore hazwi cyane nk'ahantu hatsimbarara cyane ku matwara ya kera, ariko noneho ubu igiye ku murongo w'utundi turere two muri Aziya y'Uburasirazuba nko muri Taiwan na Thailand mu kwemera imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu igitsina kimwe. Radio mwumva ni BBC gahuza miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Reka noneho tujye mu majyepfo y'u Rwanda. Urugero rwihariye rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza rwatangiye kumva kwiregura kw'abagabo 6 bahoze mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda, ukaba ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubushinjacyaha ubarega ibyaha 3 ari byo kurema umutwe w'ingabo utemewe, ubugambanyi no kuba mu mutwe w'iterabwoba. N'ibyaha baburana bahakana bagasaba gusubizwa mu buzima busanzwe nk'abandi bose bahoze muri FDLR, batahutse bazanywe ku ngufu cyangwa se batashye ku bushake bwabo. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yakurikiranye urwo rubanza adutegurira inkuru ikurikira. Urukiko rwahereyeho kumva ukwiregura kwe ni Joseph Habyarimana uzwi nka Muchebo Sofoni, wari ufite ipeti rya General Major muri FDLR. Habyarimana yahoze ari umusirikare mu ngabo za FAR zatsinzwe muri 1994, afite ipeti rya Lieutenant. Yavuze ko yinjiye muri FDLR mu kwirwanaho no kurwana ku mpunzi aho babaga i Masisi ngo kuko baterwaga n'imitwe ya Mayimayi. Yahakanye ibirego by'ubushinjacyaha ko yagize uruhare mu bitero bya FDLR ku Rwanda, avuga ko igihe byakorwaga we yari yarafashwe n'inzego z'ubutegetsi bwa Kongo zaramujyanye gufungirwa i Kinshasa, aho yakuwe yoherezwa mu Rwanda. Uwitwa Habimana Mark wari ufite ipeti rya Lieutenant mu ngabo za FAR akajya muri FDLR aho yari afite ipeti rya General de Brigade, nawe yahakanye ibyaha aregwa, avuga ko mu 1996 yatahutse ku bushake ariko akaza gusubira muri Kongo muri 1998 ahunze intambara y'abacengezi. Avuga ko muri 2018 yaje kwitandukanya na FDLR yari imaze gucikamo ibice, atahuka mu Rwanda ku bushake. Gusa byamugoye cyane kumvisha umucamanza impamvu mu ntambara y'abacengezi yahunze asubira muri Kongo aho guhunga yerekeza mu tundi duce tw'u Rwanda twari dufite umutekano. Bombi bahakanye ibyaha baregwa uko ari 3. Ku cyaha cyo kurema umutwe w'iterabwoba, Habyarimana Muchebo yavuze ko itegeko ku cyaha cy'iterabwoba ryashyizweho afungiye i Kinshasa mbere y'uko agarurwa mu Rwanda, ko rero icyo cyaha atacyemera. Naho Habimana Mark we avuga ko yabaga muri FDLR ariko atajya muri gahunda zayo ngo kuko yahunze u Rwanda muri 1994 yaramugariye ku rugamba ku buryo muri Kongo nta kazi yashoboraga gukora. Urubanza ruzakomeza ku munsi w'ejo. Dusubire mu burasirazuba bwa Aziya. Ubushinwa bwashyize abapolisi benshi mu mijyi imwe n'imwe nyuma y'imyigaragambyo yamagana leta, kandi bwaburiye abigaragambya ko batagomba kwica amategeko. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavugiye i Beijing ko abaturage bafite uburenganzira n'ubwisanzure, ariko muri icyo gihe abayobozi b'icyo gihugu barimo bagerageza gukumira indi myigaragambyo. Imbarutso yayo yabaye uburakare abaturage batewe na gahunda zikaze cyane za leta zo kurwanya icyorezo cy'indwara ya COVID-19. Uyu munsi abayobozi bashinzwe ubuzima muri iki gihugu bavuze ko badashyigikiye bakabya mu gushyira mu bikorwa gahunda zo gukumira iyi ndwara. Mu ntara ya Guangdong abategetsi baho batangaje ko bamwe mu bantu bahuye bya hafi n'abanduye COVID-19 bashobora kwishyira mu kato iwabo mu rugo. Reka noneho tujye muri Qatar mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi umupira w'amaguru, aho amakipe ya Senegal na Equateur ahanganye, ndetse Ubuholandi nabwo bukaba rwambikanye hagati y'Ubuholandi na Qatar. Amakipe atsinda akaba aza kuza kubona itike yo kurenga amatsinda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana uri mu Rwanda urimo ukurikirana iyo mikino. Yves, ibintu byifashe gute hagati y'ayo makipe arimo gukina ubu ngubu? Ni iyihe kipe ifite amahirwe muri kano kanya?
kugeza ubu mukino hagati ya Senegal na Ecuador ugeze ku munota wa 81. Senegal iri gutaha izamu cyane, iri kwataka cyane. Senegal niyo iyoboye, ifite ibitego 2-1. Hanyuma ku wundi mukino Ubuholandi bufite ibitego 2, Qatar ifite ubusa. Kugeza ubu ibintu bikomeje gutya, Senegal niyo yakomeza hamwe n'Ubuholandi. Hanyuma ikipe ya Ecuador nkabibutsa yuko ikeneye kunganya gusa kugira ngo yo ibe yakomeza. Hanyuma imikino ikurikira ku mugoroba haraza gukina Amerika na Wales, hanyuma Iran ihure nako Amerika irakina na Iran, hanyuma Wales ikine n'Ubwongereza. Buri kipe irasabwa iki kugira ngo ibone itike yo gukomeza? Ikipe ya Iran irasabwa kunganya gusa, mu gihe Amerika isabwa gutsinda kugira ngo ibe yakomeza. Naho ku mukino wa Wales n'Ubwongereza, Wales ikeneye gutsinda Ubwongereza, Ubwongereza bwo bukeneye kunganya gusa. Ubwo ni ukuvuga yuko ikipe yamutse iri butsinde muri iyi mikino ariyo iza gukomeza mu gice gikomeza. Urakoze cyane Yves Wicyana. Ubu noneho n'umwanya w'ikinamico Urunana. Kwa Bushombe ngo amasomo yo kuvanga ibikomoka ku matungo mu mafunguro ya buri munsi yarafashe. Hagati aho ikibazo cy'isuku nke kiragenda kirushaho gukaza umurego kwa Rangwida. N'Urunana. None se kwisi ugenda Shyaka, waruje kurahura? Ndaje gato reka mbanze nihagarike. Narigiye kuvuga ko hari ibyo kutwikurizamo. Ubwo se Shyaka yaza kutwikuriramo ibiki mama? Ni ibiki se nyine ko kuba ari ukwiganirira? Niko nye. Biriya ni ibiki mbonye? Ni ibiki se ubonye hehe kandi Shyaka? Muzi ukuntu umusarani umeze? Do urapanze imyanda hejuru y'indi. Mama ntabwo wari rwose wagira ngo ni amase y'inka. Ariko si umwana yanjye ko kuba ari abana ba Pascal. Nuriya mugore we nzabagenze nte koko mana yanjye. None se buriya nibo bangije umusarani bigeze hariya nye? Vaye. Uzi ko mbuze naho mpagarara nihagarika nkagarukira aho ngaho. Ni abana babo. Yewe bafite utwana hariya, ntabwo tuzi kujya mu musarani neza. Ariko narakubwiye byose wanga kunyumva mama. Biriya byose ni wowe ubitera. Byose ni njyewe. Ejo ntabwo njyewe nabihanangije nkabwa ngo bajye bakora isuku ngo hanyuma bitume mu musarane neza. Ahubwo ntabwo bumva wagira ngo bariye intumva. None se ubwo bizarangira bite wumva mubabwira ntibumve mama? Usko naringize ngo nyese nta gisukura umusarane. Ubwo se ugira ngo ejo sinaye nawukoze. Cyakora umuntu yagira ngo umaze nk'ukwezi udasokurwa pe. Ariko ibyo ni biki muri? None ureye ikibabaje mama. No kubikuta bayujujeho. Mama guhera ubu sinzongera gukora uriya musarane. Nese urashaka ko ari njyewe uzajya ukora nye? Utawukora wowe na Pascal n'umugore we. Muzitore muzajya gukora kuko rwose sinzongera gukorera bari abana. Umva. Sinzasubira kandi ndaguhakaniye. Nukuri ntabwo nzongera gusukura abanduza ibyo nabivamo. Hagiye wihangana ariko. Wihangana iki? Nyamiri mutwe twabikubwiye mama. Nuko wanze kutwumva rwose. Dore umugiye kurwara imiswi n'izindi ndwara zituruka ku mwanda kubera kutumva kwawe. Ariko se kuvuga imiswi zoroheje Shyaka. Ko namacinya nitutareba nabi zazira. Samuda. Ariko navuga ngo nzashaka iwanjye aho njya. Narabivuze naramase. Mara mama ushatse wahindura imyumvire. Se ndihurira. Ese Stefa. Buriya ugiye gahera hirya. Nanjye ngahera aha ngaha. Nitwaga kuba nka saa 7 tukaba tukarangije ra. Kankwandi se yatetse ubugari n'inyama, urashaka kumusanga ngo mujye gusangira ibya saa 6. Ariko nawe ye iwacu sugira ngo inyama cyangwa amafi n'ibindi bikomoka ku matungo biracyari imboneka rimwe sha. Buryo baziteka rwose nkagomba gutaha narwiyambitse ngo ngiye kurya inyama. Bakwerarira ko abagabo b'inyaruremba ye. Ubu ugiye kumbwira ko urya inyama n'amafi buri munsi bushobo. Oya simbirya buri munsi. Ariko iyo naziriye nyine ngifi. Cyangwa nkanywa amata cyangwa se tugateka indagara. Icy'ingenzi ni uko tudashobora kurenza icyumweru tudafashe ifunguro ririho igikomoka ku matungo rwose. None se ukaba wirukanswa n'iki gituma ushaka ko duhushura ngo dutaheka? Yewe. Abasore n'inkumi binahanga bashatse kubyutsa ya club y'urubyiruko yo munsi y'umunyinya. Ubu rero turi mu myiteguro rwose yo kuyifungura ku mugaragaro. Ogera nebe gutwara umwanya. Yewe Gitefano warwaje kare rwose bira ntibyancisha ati.
Stefa urafashwe gacibwa amatwi bigenze biteze kandi ko nanjye Stefano umaze kuba rwamakuba do reba dore ngo uriya mucuti wawe Nadine kandi abanza ari waje kureba n'ubundi yamaze kumbona rero ntaho nkigiye reka nkenyere mpagare nawe waramutseho Stefa naramutse nyine ariko Nadine reka nkubaze bakumbaburiyeho barakunterereje ikintu nshakaho ni iki cyo wa mugore we ariko si ubu koko buri gihe turaduhura ruri hasi ruri hejuru nk'abatarabyaranye koko Stefa tuje kumva ikinzanye ko ari gukora amahoro n'urukundo atari intambara koko reka tujye ku ruhande gake nyine ubwira uko bimeze rega burya urukundo ni rwiza urumva ikinzanye nanjye kukubwira iby'aba mugabo twaguze umurimo hari iki kikubaza se nyine ntimwaguze byarangiye reka da yasize barashaka ko muha icyangombwa tukajya gukora ihererekanya y'ubutaka kandi mu by'ukuri urabizi ko ntacyo mfite ubu rero narenze ngo rwose nkwinginga ukimwe ntimushyire turangizanye rwose amahoro ndakwinginze sheri papa w'umwana wanjye ndakwinginze ntumemukire ese nibyo nibyo ngibyo niba ari iby'icyangombwa cyahariya rwose ibyo ntugire ikibazo turaza kubivugana waretse se tukabivugana ubu ngubu ukakima nkigendera nkakimushyira ni uko hamereye nabi Stefa gusa turabivuganira ahangaha se niyo twajya mu rugo se tukaruka tubivugana hari ikibazo ubundi mu kazi rero kandi ntabwo nagata none se Stefa uraza mu rugo nimugoroba nkwitegure oya nawe injira Pasika winjira rwose urebe uko bimeze ninjiye kandi narebye mukecuru none se gutereraho akajisho rimwe ubabonye iki twabibonye mukecuru ni ukuri by'abana bakoze si byo ibikuta se nabyo mwabirebye cyangwa mwirebeye amacukiro abana baterekanze hejuru y'umusarani ngewe hose nahabonye kandi mu by'ukuri ntabwo ari byo hari umunsi ntababwira umwanda w'abana banyu singa ushaka koko mukambwira ngo muri kubikurikirana nibyo ariko noneho ubu tugiye kubyitaho by'umwihariko humura ntuzongera gusanga bimeze bityo njyewe rero umwanzuro nawe ufashe sinzi niba umugore wawe yarabikubwiye umwanzuro ujyanye n'ikizi n'ikibazo cy'umwanda wanyu umugore we namubwiye ko nibikomeza gutya ko nzabirukana mukajya gushaka ahandi hantu ho kuba umubyizi mumpe ntabwo nawugereranya n'ingaruka zizaturuka ku mwanda ungana gutya ntabwo bishoboka oya ni ukuri wivuga kutwirukana mukecuru ni wowe wenyine dufite utwirukanye ntitwabona ahandi twerekeza ni ukuri none se ubwo ngubwo murumva ngewe nzihanganira kurwara myacinyamyambi ngo ni uko mudafite aho mujya kuba ariko abantu bariga bagafata kandi bagahinduka none se ntitukwemere ko tugiye kubihindura mukecuru buri munsi ndabinginga ntinyabona abana bakuze mubigishe kujya mu musarani bakabonezamo imbere abatoya aho bitumye mu bakureho ariko mutishwi ntabwo mwumva murabona amaherezo azaba yabo ariko twaragerageje none se ntubona ko bawitumye hejuru bagerageza kuboneza mu mwobo bizagenda biza gake gake babimenyere ikindi kandi mubashakira ibintu byo kwihanaguza reba uko inkuta zabaye kubera kwikurutaho mukecuru impapuro z'isuku ukuntu zihenda koko kwa Pasika arapagase urumva twazigondera ni ngombwa se ko mujya gushaka impapuro zo mu ruganda ntabwo mwabashakira ibindi bintu byo kwihanaguza oya rata tuzabikemura mukecuru ntugire ikibazo rwose umva mukobwa wacu genda uzane ijerekani y'amazi rwose tugende tuva aha tunahakoze umva n'inkuta zose mu zose yego sinzongeye kubona akantu na kamwe ku nkuta turabikora k'umwanda nta kintu kiraboneka ko inzara imeze nabi kane ukagira ngo wirubunga rutetse cyangwa wozaga amasahani ntunshogozeho mwana kane niba natembere namaze gira vuba vuba ahubwo nirire nuko nanjye nuze kumva amategeko ahangaha ngo ningire vuba icongaho ntunganye ibyo ndimo nibirangira urabuye ariko wiyumvamo iki wamugingaho tuzajya mu mitsi twumva uremeza undi nta mwanya wo kurwana rwose nabona cyakora wowe wirirwa ubunga ugataha uje kugabuza uzashaka undi umeze nkawe mu Rwanda numvaga wiyemera nkagira ngo ntuzi kuri karya rugo kumbe nawe uriyizi ko ntacyo uri cyo hano ariko nubwo ndi ariko sindi uw'iwanyu hanyuma se hano uri ni iwanyu wowe se ni iwanyu ni kwa marume we ndekura se winyifatisha nari ngatangayeho hakirwa atari mu mayoga ze gutwaye ikisi hahirwa uzibonera ariko se ubwo we nka Philippe atashya kumvira nuka amayoga amubwira ko yanywereye he kunywa inzoga se ni icyaha nawe namuhawo singiye icupa se nayizanye umva mubwiye rero cyo nzi ko utwo tugambo uri kwivugisha Philippe aje cyangwa Budensi hano wadusubiramo nibaza ariko ukuntu nkangukanganyisha Budensi se ni igiki hano mu rugo kwa marume
ngo udensera n'iki Cedric rahera akamenye yusakesha utayaririsha. Uzabaze mwana nta kijya gikanga umusaza Sedo. Narabikubwiye ndi hasi na kuri Nyarurembo ntacyo yazambwira rero. Umva ibyo birakora ntushaka kwasare cyangwa ubireke. Gusa icyo nzi neza nuko rwose igeze urimo uragaragaza ahangaha atazatuma umara kabiri mu rugo rwa Filipo. Rekana na Filipo wanahubwoze ngo usomye kumumanura jipo twese twigira amafuri. Ngo nsomye kuki? Inzoga ndimo kunywa niko yitwa. Umuntu asomaho inama imwe ijipo ikimanura. Kandi byaba ari fresh mwana twigiye amahayi twembi. Dore n'ubundi tuba twasigaye twenyine kandi ibi bipeti byaganza ntibyashona. Mva n'ikindi gihe Cedric utazashaka se kumenyera. Nakubwiye ngo hano mazanwa no gukora gusa. Ibyo bindi rwose ubishyire kwa njye nesimbirimo. Uranyumva neza? Aho ngaho ariko haracyari umwanda di. Umva dona karame. Nicyo kibuye mukigizeyo ku buryo hasigara imbuga yitamba. Cyangwa biriya byatsi tubyihorere ameza y'abayobozi tuzayatere hano. Sibyo? Noneho muri biriya byatsi abaturage batazabona intebe zo kwicara abariho bo baziyicara. Kugira ngo saro umuntu uzabura aho yicara. Intebe zose zizaba kwira. Ubwo twabona intebe zikwiriye abantu bose bazaza ahangaha koko. Ibintu byacu birimo umugisha busho. Urusengero rwemeye kuzadutiza intebe zose uko zizakenerwa. Niba ari iz'urusengero zo ni nyinshi ntitwazicaramo ngo tuzimare. Mbega ibintu byiza we. Ndumva butinze gucya pe. Umva hari n'indi nkuru nziza mbafitiye. Inkuru nziza. Nawe nanga kuzihererana tubwiriza. Umurenge umaze kumenya ko n'abantu bo mu karere bazaza. Banyemereye ko bazadufasha kutubonera amazi y'abayobozi. Bakaduha n'imodoka ndetse na sonorization. Mbega byiza we. Uravuze ngo ubwo tuzadufite n'ibyuma by'umuziki rero. Utiki cyane. Yaba. Ngaho rero Bushombe ndirimye indirimbo yanjye ifumbire gatumu. Yewe. Sha. Mugira vuba tumare gutegura hano. Ubundi dutegura akanama kugira ngo rwose tujye mu nzindi gahunda ibintu twabishyize ku murongo. Cyakora nibyo. Ariko nibyanye. Murana kari twebwe turi ku ruhembe rwo gutegura ibi bintu. Twebwe bwacu tutiteguye n'ibindi byose byapfa. Nk'ubu ntituramenya ngo Nyase azakurikirana ibiki, Nyiraneza azabashinzwe iki, ese Bushomba azadufasha iki? Ibintu n'ibyo nabariye bose nyine bari abasore bose. Ahubwo se we ko tutaragena uzavuga ijambo mu izina ry'urubyiruko rwa Nyarurembo. Ijambo ryo nzarivuga cyane ko jewe Bushombe Maria Vianney Vision Ven umuhanzi w'icyamamare. Papa Obama na Kireri basanzwe banzi. Oya bushoya reka ijambo ry'uhagarariye urubyiruko izavugwe n'urubyiruko rundi. Nge natanga itegeza ko Felicien azavuga cyangwa Nyese. Nibyo Nyansi yavugaga ati turangize ibi turimo by'amasuku. Twicare hamwe nyine tunoze gahunda y'ejo tunayisangize bagenzi bacu kuri group ya WhatsApp. Mumva ari cyo bitwaye? Oya ntacyo bitwaye da. Ibyo muvuze byose nibyo. Gusa uko bimeze kose n'abandi mubabwire bazinduke. Sibyo? Tuzinduke dukeye dusa neza. Abantu bagomba guca. Turi hamwe kandi nta kavuyo dufite ku buryo abantu babona ko turi ku murongo, sibyo? We, Cedric bite byawe? Subiraho nisinzire rero amahoro. Usura cyafite ibitotsi n'igihe wasinziriye kandi. Cedric rwose nkuramuka reka niruhukire. Ese ubundi wowe wagiye kuryama ukandeka? Reka nta niga iryama ku manywa. Use baganza baryama nanjye nkaryama kweri. Ibyo bininga byawe rero bijyane hiye. Reka njyewe utariyo niruhukire, sibyo? Waruhutse bihagije wana reka tuganire. Ubundi tuzajya dusigarana mu rugo twirirwe turebana nkaho turi abapadiri n'ababikira. Abapadiri n'abamaso yase birindwe bararebana. Nyine nibo bari aho ngaho nta wagira icyo amarira undi. Wese ushaka kumumara iki kandi kumara nawe ntacyo bimariye. Ntawe icyo mumarira se kane nk'ubwo wigiye hirya tukaba turyamanye ugira ngo ni hari icyo twamarirana. Mva imbere nigiye mu kazi n'undi urankanguye. Akazi kahise ko abana babaryamishije wasinziriye ukaba watetse byahiye ikindi ukora ni igiki? Hanyuma rero nyakuru membera kuryamisha abana no guteka gusa. Kihorere wana nibaza ndakuvuganira ko imirimo yakubanye myinshi. Igiyo nisokeye Cedric nawe uvugize bwawe nshaka. Humura niba ufite ubwoba ndagufasha tugire vuba. Ariko buretse gusohoka tubanze twiganirira. Ariko ndaganira iki nawe? Hampaye umwanya igendera. Ariko ubwo we nubyumva nk'umuntu mukuru. Mbese nyine turako twigenza nk'inkumi n'umusore twasigaye mu rugo twenyine. Cedric bisa nigende nukazana imikino y'abahazi se nyine. Ushatse gushyira imbaraga se? Ubwo rero nanjye ngiye kuzikoresha ninzi kurusha urama. Gahabwa rozanjye gera mbisa nigendere. Ibyo nizeye Imana yankwe n'ubira cyangwa cyane. None wajya gusura muri amafuti yawe. Cedric ndahafunze. Kandi Cedric ngenda kwereka. Ndahafunze. N'imfunguzo ngizo urasohoka hano ari uko umpaye.
kandi Cedric njyewe urambona Cedric nkubwiza ukuri rero mu bankanziwe n'urimo ngiye kubera gatatu wakimwe cyangwa ubonekane ngo ndiwe Cedric aha ubu rero tugiye kureba imbwa n'umugabo nanjye nakokinze kandi mu nda yanjye iyo nayikokinze sinayisubiza bitashye barakoze bagenzi bacu mu ikinamico runana niho bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri gusa nababwira ko mu mikino y'igikombe cy'isi ubuholandi bumaze gutsinda Qatar ibitego 2-0 naho Senegal nabo bari hafi kurangiza Senegal na Equateur biracyari 2-1 hano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru mwakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango muramukira. Thank you.